তবে ওর জিও খেলে যান জিও 1150 দিন। Hello everyone, ge bahai tongbai ante kaisa ketal video nong jotno lam supiba seng tabo Udaipur thangai nai jogal bai laijak ge tak tesa ke okhalai ni ha ge nai tongai di video no paya sak jora ge tak gario direct sobai phunung sinai nerono Airtel office sokale ha yang khematai lagi sang Airtel office thanai Hah? Airtel office shop kali aja. Boleh. Temennya rumah yang lain boleh. Airtel wifi na nahi hale banta ge nai tumari bai ke na parawa 5G ma ya theba 4G no smana laini ha ya hi sadak da 5G plus nang lagi khana yang ne ha olos khala nai tabo oro jio khale jan Zio ni borok ke sung tong lai ba ang nai hisab ta Zio ke ai tong lai borok tong sa borok khepait na borok khlai ro phani ta A few minutes later. tak nok so phai dro pa muk tri phalam ta seri bas dor ke muk tri phai kha sekang khe Airtel mo thamai hata Airtel office thamai mani na 5G nga nang nai hi sadaga ye 5G chin parale 5G smaya ba 5G chole ba anya hi sadam hata ke tarpore bro Jio salah Jio kena 4G pas chole phe ni sauta ge ba 4G wa thangai phi sangnai le mani chole hi sa ye borok khana phaiwi nei phinita khana phaiwe bahai jani no borok khana samas nai tin no ase ke tonglai gras nai ta phone charge rok mak phaini ha mai rok man sagra ne ha direct borok khana phaiwi phunung sinaita The next day. jotono phai kaham tabok 10 ta baje to ha tak se 10 os phailia
miang pro wifi ni hiang kok saile tak success phale male call khale mani se watei ron mangai phai homale salai la hang ke ba borok bo khnaro de phaisnai side kari has korei charge bo kom ta su watei wise to ho ta watei la thak dro ta brok tinis final ya na ka call khale mani ne tini phai to tong khai kok salai lia tinin video na se pairo laisnai next blog no me malai le pisnai ani channel no subscribe khlaje khorok tongke khai ledi video no like khlaje khor tongke khai ledi jotto na hambai ani video no pai thak jora nai tongmani bangai next blog no me malai le pisnai